Hallelujah. Ngiyathanza ngoba ngiyathola jayiva eBhayibhelini. Hallelujah. Lithi iBhayibheli Davide wajayiva ngekhoneni lenkosi. Hallelujah. Inkosi yajayiva ekhoneni lenkosi. Ngeke ngathi lapha abentombi kancane ngiyenda. Uma lapho sibonga usunceka baba ngidabona. Lapha ku-YouTube ngiyafunza lelanga. Hallelujah. Funza nabazalwane labakhomenta bobabhala lapha bayabonga bathi babona livangeli bathi bebathandisekho kepha bayabona ukuthi inkosi bathi siyabonga bathi lihambe lilolele. So uyabhala lomunye uthi nakabhala lapha uthi kuhle bazalwane indlela ngibona nijayiva ngakhona nginenkosi indlela ngibonakala ngikhululeke ngakhona nenjabulo. So until I'm but please change. Be careful not to bring. But first of all, be careful not to bring the worldly dances in the house of the Lord. Please change. Be careful not to bring the worldly dances in the house of the Lord. Tine sehlukile kulelive. Sehlukile ngoba noma sijayiva sehlukile. Ngiyakho nje bazalwa. Dimela kaSathane ngibeka bobara. This is the house of the Lord. Amen bandabasha. Noma ufuna sadlala ngakanani noma ngabe ushayekela kangakanani, this is the house of the Lord. Noma ngabe lekhalela kamnanzi kangakanani ulimba likhipha njikijiki lengakanani. Remember, this is the house of the Lord. So, ngamanye sijayive dinye dingahluki. Kunokuthi sahambe solanza that servants sifake. Noma ngabe khoniwa ungakholwa. Khonipha ukuthi this is the house of the Lord. Ugcokenjani ngoba uyazi nje asikustikhile. Isona samandla sivela ukubona yokusabida Ugcokenjani ngoba uyazi nje isona samandla siyabuya singena nikazweni Ugcokenjani ngoba uyazi nje
nasi